Ndi nne Japheth mulaudzi, ndi shuma na mfumakadzi wanga ane ava Ivy mulaudzi. Ro thoma heyi business nga 1997. U swika zwino ro no fhedza 25 years ri tshi khou shuma khamphani ya vuntle. Kha khamphani ya vuntle ro dzhena ri sina tshithu. Ro dzhena sa vhathu vhane vha khou bva fhethu hune hu sa tou vhaliwa uri muthu anga vha tshiṅwe tshithu. Musi ndi tshi joina heyi khamphani ya vuntle nda ndi tshi khou bva kha security ya Fidelity Guards. Security ya Fidelity Guards ndo i shuma tshifhinga tshilapfu, mara zwino ndo ri u wana vhutle ra thoma u shuma na mfumakadzi. Ro thoma u shuma na Ivy ri tshi khou shuma nga nungo dzashu dzoṱhe. U bva hone ri wana vhutle yo tshintsha matshilo ashu, ngauri zwino ri tshi khou amba ro tshintsha vhukuma ngauri zwa zwino ro no vha vhathu vhane vha khou reila vho goloi, ri na dzi goloi. Ra dovha hafhu ra vha na vhana vhe ra kona u vha isa zwikoloni zwo fhambananaho. Vhana vhashu ri tshi khou amba zwino vho fhedza zwikolo. Ro dovha hafhu ra bva muḓini ra thusa vhathu vha nnḓa. Vhathu vha nnḓa ro vha thusa nga nḓila dzo fhambananaho. Ro vha isa zwikoloni, dzi tertiary, vho isiwa fhethu ho fhambananaho, dzi yunivesithi. Ri tshi khou amba zwino vhunzhi havho vho fhedza zwikolo. Ro vha ri tshi khou vha thusa nga u vha badelela school fees, ri tshi khou badela dzi uniform. Ra fhedza hanefho ra thoma u thusa vhathu kha u vha fhaṱela dzi nnḓu. Ro fhaṱa dzi nnḓu dzo fhira vho 20 kha community dzo fhambananaho. Tshiṅwe hafhu ro thusa vhana vha mudzimu kha u vha itela dzi kereke. Ri na kereke nnzhi dze ra dzi ita. Ro ita dzi ṱhanga dza dzi kereke, ro ita zwiṱraksha zwa dzi kereke. Zwino nga zwezwo ri wana uri zwo itiwa nga uri ri khou shuma kha vhutle rine u swika zwino ro vhona vhuhulwane hayo, ende ri ri vhutle kha i aluwe. Ro fhedza. Bye bye.